mema wache baby awo biara ebia na woni Ghana memo ha ana baby awo na de asa memo adwo e ma akwaba e de ba Adom TV jumedi ato ne din Nkuranhyensem so edi am nyeso ani ni tekotego wonyiri sha ho ye ma kire se suban bi wo ho ani ne ye bi wo ho a ena esi ye edi akwan baako you always assume the worst abribia no bibi ni a me ye me ye nko ye me ko kan be say very often you pass judgments about yourself and about others abana se ko e bibi no won hya hye mponko ye o si ade a me ko ye me ko na anye ye be sere me ko na anye ye a mani begu ase me ko na anye ye a ade na si kwan sa obepesua hunu ene suban betimi da ayo a ebeye asise wo de ehu na aka wo na anu bi kura de abrante bi o so opeyere o sha baba na baba no so muna nanim se na baba na nya se wo muna na nanim tie o so mi ko kasa be penu yo beye me ampani ampa wanti me anka ngira baba no baba no ko dem kaka na abrante bi frɛ no na abrante ne di ko no so say se ga onim se de afri wonsa ekɔ se bibi ba wadwen pono so na ade papa nko ano don't think there's an easy way out of anything you want to do. Stop and think hard about what you can do to make it work. Ade bia nyiwa emre awasase so. Ade bia nyiwa emre edemanipa. Na momunya suahunu na akudro ni subampa obeyo. Hwe if you think things can get cheap for you to do, nothing can be cheap. Cheap things can cost you. Ade be afubia no obenya mane enti ko bibia emmohu memmo sobo memmo obi ane se dabira bi nyakudro na pesuahunu na kase ade wi metimi ayo emana ayeye. Most people are stuck in their past because of a past experience. Ebi akoye bi na anya yiye enti eba say we eneso biom ukoya anya yiye no usua bibi firi mu ukoya anya yiye no ahifa na usinto efire bae ukoya anya yiye no de na anko yiye fa yasuahunu na sanfa ye biom. Most of us have a negative mindset. We think the worst will happen to us if we try. Bibre na bibia me kosom me de me frantomago me de ekoda me 90 me na chese sansem na aka kire ho ena wabrabo aka de aka onua nia obi atimi ayo no nso betimi aye baby obi afura koduro no nso betimi afura kodu nia obi ayo no kra oba ya broso na emum ebehia se won kansem a ya baguro o wadwen proso so benya koduro na wapesua hunu ene nyansa na wakanya ho na wakase nia obi ayo akoduro no metimi aye aboatra me de mentra ho de bia ma obi nkoye emfra memme nkodi mesusu metimi aye bi na very often your own words, your own ideas and intentions become bad habits that block your progress. Think right, think positive, act right, think about what you can do to make your life better and to make the life of others better. Think about what you can do to add value to you. Think about enhancing your knowledge and increasing your understanding of things, and do what you can do in the best way you can. Dwene se obetimi aye bibi pe adisuade gu wadwen proso na pentriase efa de awosua no efa ne nyansa na efe ode ekoto na bompaye na fansa so bibim na ye attempt mpo na ye mpo na anya yi a wona wo ye a na anya yi a na wasua de afrimu na akoso aye men kada se me ko ye enye yi me ko kan emfa yi je se wa ko kan wonim se woni suban ya de kan te pesuban ya de kan na pesuban ya de yo penyansa ya de kan na penyansa ya de yo na wo somu a ebeyi onyame kan ho aha ena meja wo
meda sound osmosis ɛna camera ima ɛna empo MCR ɛna me production team Randolph Priscilla ɛna Ejawabek ase wo a wonya amrehwe me no onyame enhyirawo aha na meja wo na me nya fide ni mfiri ha badwam adwumade ne bekoso enti no me de onyame ejawo